Da? Dobar dan. Dobar dan. Jeste li vi dali oglas u novine? Da? Izdajete butik, jel? Da? Da vas pitam. Da. Taj butik gdje se nalazi? To je marka Miljanova 7, preko puta Vatrogasne. Je Montexov free shop. Da vas pitam, mogu li taj butik da otvorim apoteku? Pa vjerojatno da bi moglo, to je bio butik, prodavnica, free shop. Znači može i apoteka ne Može. otvori. A mogu li vas da ubacim kao lijek? Molim? Mogu li vas da ubacim kao lijek? A moga bi, znaš. Moga? Aha. Kad bi ga stavio da ga malo prodimiš. Bi ga prodimim, ja. Dobar bi lijek bio. Dobar, pa mogu li tebe? A možeš od nas. Znači dobar si malo kad se sušiš, jel? A malo, znaš, kad bi ga prodimio, dobro bi bilo. A ti zebaš, a? Ima imuna jedan malo umniji. Molim. Ust te jeden. Ti si nevaspitan, ja da ne bio. Ajde, sve radi, će radi. Će radi.